Hey guys, welcome back to Bibomos channel. Sangolo just delay kamsang. Ani ta thelingi video di bring up la di ta su ta ning jumo se su zema se do. Hande se zema ta wala. Zema de hande se bakin so la ani video chinji jikte. Ande zema huma gane. Let's get started. Okay, thang chu thangbo go chu ra nga ngi video nang la ke construction ke de kha ji khoi re ani khongbo ma chu chi khala na. It's not good. So thangbo hol chur. I don't know. Tangaran nangyu khandi chiyo nte ora. So I just put this sangwal this chiyo ra. Digiya blend yaku chai medura. So dinga recently new tila halot blender lagor ra. The pe soft che ani pe ning jumudura color ke ning jumudu. So I'm just going to blend khatu na yaku chur le daya. So okay, eyebrows. Construction dikke chodu ya nga 위로 yaku che sujumdo. Ani nga camera ram chame ya camera ram chena yaku che limdo ani denerang chura. Video se chira lung ma se dha ya di construction ke di. So mikpu thanda changwa chai maria nga thangbunya la ani nyala thangbunya la nga mikpu thiyu ra nge ji mikpu thupu re because I like thick eyebrows ani mikpu tu chi ani shini nga blend type to chigya da ando chigya ya. So when you get what you want, baby, I should start over. There's nothing left to want. Open that up again. You don't know what you want. I'm 저에서도 아니 땅가 미국 인데 지세라는 가 단대 미국 컬러 this 투브로 동호야. So I use this. 암주 줘야지가야. 원데 엔더 치라. 아니 this lemba스에. 그렇지? 아니 this 미국 인데 정말 좋으라.
this natural 동아지 나 제목은 두den로 가는 시인 뭐 이만이 뭔가 위로 식당에서 오늘의 시인설 땅아 믹부 차와체 디젤 가져와라 템바지스 믹부 차자니라 아니 ngal concealer mixi ki mera that is why dikhi ani did this dab chira this lar mang thachas taya nga digal chame dalo ya kuch lima so I just this chigya concealer type to makeup artist hoy na to delta emotion hasar she's ruining all the makeup liyo do tha anyway people have their own style so misangma kharaya so 같은 게 말이야 this is not a makeup this is art the makeup anta the art relation so if you have a good art ani 그런 야구 동그리도 아니 next is what tad mega 너무 maturaya means the quarantine che lega che ya machulo dra me lockdown ro chara ta makeup chudang ge thimba jero chita eyeliner dela che me because I'm still a beginner eyeliner chudang ya pushing me ani I'm still learning so ya pule asu some people are so good at this 또 카시인데 야구 makeup 지우다 힘들어 근데 깔리 여기 so 또 makeup 지워 깔리 하고 라운드 nga 망쳐 makeup eyeliner 딩가 가든에 skip 지우야 여기 깔리도 nga this side like this chair nga eyeliner pe thin line tigya khalana chikala nga eyeliner thidang ya bushime ani niwa gala thupu thinne ngala lembu do yore songmundu ya next kara dire what is this दिखा रहा है eyeshadow तो उसकी 하고 싶은다 아이 듣는다 아니 디젤라 랑갈라 brush ya ko meti ni gi zugu dinge je brush hai thango di sunda dishta this natural look try chutiya khalada nga eyeshadow na kipsho khasa mi gi ro ye da ama su heroine ro dong ta dingone lagor da ya 봉 근소 간데 동안 나오면서야 nga eyeshadow khadi chune nga glitter yu ro ta de yu go ya so nga nge ji nga mangcho ta glitter yu kyang ya chikni som shi nga de sama glitter yu ya and thading chunda khade damga ping dam jaw da nga ga tu ne ping go ra da ni ping chi damgo or we can mix nge ji mix dang pyong ya ta dang mun nga ping dam sa 아니 next 라 아니 먼저 디게 줘 카레 디 시오스타 glitter
gold color di. Just tell me what you want. Glitters dinzo pening jamunduya. Dus chi ani dilesa. Tangzo di part pangba cha sa dering part. So what I'll do here is I just like to this pink this darker side chika kind of getting a combination layer should. So I'll go with this one. It's not even a pink, like somewhat purple dostu. Okay, I think we are almost done. ngani thong mingu kinzo tadara ya buchada ya buchande. Mascara. You don't know what you want. Yeah, you think it over. Just tell me what you want. Since you all know that I love pink, I'm gonna go with pink, like me. Keeping me from thinking straight of lost composure. So, ani digem joy madhaya. If you are my YouTube fan, you should know that I love ngaraya kizu hagoria jo nga lip gloss pick hoye. This is a lip gloss Plum and Shine by Lakme. Ani come out saying, so I like to highlighter. Glow up ladu yang dongba je kuch na ni jomenda ani I should make my hair little bit tight this ani thuglo this thuglo this yagro and let's show ta changma teora gang ni show godan ani the complete glow up chasare. Okay guys, tanga thuglo kensai ani I wore this beautiful necklace. 저희 짜 남기는 약보 된데매요. 아니 짜도 가면 주로 샤시요. But guess what? 그거 굉장히 되게 기쁠 오, I'm so excited. Okay, here we go. And one second. Okay guys, tanga thuklo ke ani changma kyan so tei ayo kon da lang ya dharing ke chodu construction site ni ke chodu ani undi ke kon da anta nge gi thama dumje ani dire ani ki jo comment section na la da ani khisi so gi nge gi glow up ta glow up la da nge gi ta makeup chukyo da ani dinzo ani ni jo mo thong se to ma se I can give best thongs. So please comment and please share and subscribe. Mangchi subscribe much in 60% more than
like 그거 한국직 따야다 따기 있어야 이네 subscribe 마치니 따이도야 아니 걔랑 솔라 아니 now do not 아니 그지 subscribe 치러치 아니 bye bye love you all